ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ST ꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯀꯩꯝꯇ ꯂꯧꯔꯣꯏ ꯉꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ST ꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯕ ꯂꯩ ꯑꯗꯨ ꯂꯧꯔꯣꯏ ꯂꯧꯈꯤꯔꯣꯏ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯉꯥꯏꯈꯤꯁꯤ ꯑꯗꯨ ST ꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟꯁꯦ ꯀꯩꯗꯧꯕꯒꯤ ꯂꯥꯛꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯒꯤ ST ꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯄꯤꯕ ꯏꯟꯇꯔꯄ꯭ꯔꯤꯇꯦꯁꯟꯁꯦ ꯂꯥꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯍꯥꯏꯖꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯃꯥꯔꯆꯀꯤ 2020ꯗ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯄꯤꯈꯤꯕ ꯖꯖꯃꯦꯟ ꯑꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯥꯡꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯈꯟꯅꯕꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃ ꯄꯤꯈꯤꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯆꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏ ꯃꯤꯠ ꯑꯃ ꯄꯥꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅꯁꯨ ꯆꯤꯟ ꯑꯃ ꯄꯥꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅꯁꯨ ꯃꯤꯠꯇꯨꯅ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯁꯥꯟꯗ꯭ꯔꯕ ꯆꯤꯟꯗꯨꯅ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜ ꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯑꯔꯊ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯨꯝ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯕꯦꯠ ꯑꯁꯤ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜ ꯑꯗꯨ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯔꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯑꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯍꯛꯆꯥꯡꯒꯤ ꯀꯌꯥꯠ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯑꯁꯤ ꯇꯧꯔꯛꯇꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯈꯔꯗꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯖꯩ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯈꯪ ꯑꯍꯩꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜ ꯑꯁꯤ ꯈꯔ ꯀꯟꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯂꯕꯗꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯡꯗ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕꯗ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯌꯥꯡꯁꯤꯟꯒꯗꯕ ꯑꯗꯨ ꯋꯥꯖꯕ ꯀꯌꯥ ꯎꯕꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕꯁꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯥꯡꯊꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯖꯩ ngasi debater sing se yamna congratulations pinning karigino haiba matamda aikoi debate sing sigi aikoi yauzaba ya jamoina yauzaba abo moina yauzaba matamda kaimo pen daba wat ba yam ubusu yawe do ngasi gi dodadi I think 70% was fine adana debater sing bo harachani adu boy hangna lamsida khara wakal khanjaba mi amoina wapum khradang apsani aikhoina debate asida judge oy matamda kanada mark pigedagi haibasi aigi oinadi khwaidagi yengbasi conceptually lanbra haibasi yam kan yeng concepts in the season arbum the chumna season abra haibasi aigi punsirol da aina thabak tawda masida yam yeng concepts in chumagadi ma ki argument se chumgadabani na concept lan biyada ani shubada ma season ariba evidences mayam ji chumna season abra haibasi ma ahum subada mahana season ariba kayat sing ase chumna interpretation tobra haibama aina problem khara thainai yamna phajabdu thainai kodamani hill amasung valley ani gi budget ase masai mahiro yamana pankibada some 20,000 some crore man the 400 crore haibagadum haiki ado sigi debate yam chongle ado hill and valley gi अखोगी बजट की इम्बैलेंस से थादबगी इम्बैलेंस नैनबगी मेथड से लान बखर लेरम उदम ओना हाइबा मतम सिदा डीएम कॉलेज मणिपुर यूनिवर्सिटी नत्रगना अखोगी हाईवेज मया नत्रगना गवर्नमेंट की एम्प्लॉय मयाम सिगी पैसा सिंगसी वेरी द पाल है गवर्नमेंट की एम्प्लॉय मयाम की टॉलॉप से वेरी द पाल ने वेरी अमाउंट में वखल है सुमाइना हाईवेज की investment में आमची value की हेते ये मुकुम्बा अदना हंदे की latest data कर the 2021 and 24 बावददी 8,000 crore highway द थादम दर only 350 is for the valley है ना so data से लई हम अदना ये debaters या हाइजन निधि आई को hill and valley की budget की disparity लई हाइरप मतम सिदा माई method of looking at अदु section ने ये इंदब तारगदी नगी claim लो तुम लान दौरी बनी हाइबा अदन अईगुम जजेस मददी अदुगी अरानबा मेथड ऑफ इंटरप्रिटेशन दे रिमार्क्स का अनि अदु मखर चेक्सलहनी असिमाई ना महिरो खरन हाइगो यम नुवाई बिंग सिदि डिबेटर न हानि खयाव अमदि रफी खुलाकम हाइबो मगा नुपी मचादु वाजिया हाइबा मगा यावबदो यामना हरावी मबानिगी अवंगांग प्रेजेंटेशन इट वाज फैंटास्टिक एंड वी थिंक यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर प्लीज कंटिन्यू अइना हुजे ST की मतंग से पोजीशन कैपिटल लौरोय ngasi mayam ST की मतंग दे खोद पोजीशन हम लोगन निंगलै अदु लौरोय लौखिरोय मरम मतम खर ngai खिसि अदु ST की डिमांड से कैदोबगी लाइनो हाइदो ए अदु लोइन हाइसि ST की डिमांड लाइसि दे खोगी फुरुप सिंग मरत उंखनरपा थाजबो वानरपा अकीबा फाउनरपा सिगी मैनिफेस्टेशन अमनी हाइनसु लोबिए मतम अमदा चिंग अमसुंग तम अमसी अमसुंग अइखोय खुदिमक्सि अदुमक चमिनबा याम नुवाइना चमिनरी हाइना हलमन सिंगना खंजरगा लाखिबा मिकुप सुंदरदी ST जी लौरो हाइरबा द लोगसु यानी हाइना खंखियो मिकुप लै अदुबो ngasiदी अइखोयगी पुनसिरोल द आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की ngसाइगी ब्लॉक मयाम सि याम खलकपदगी
masi natragadi aikoigi punsi asi kanjaba yararoi hana khalakpa wakhalon ama tholakpa asina maram oraga ST gi demand se lakpani hana roi maram ST demand chomi amasung lali haiba debate si yengdri kaida ST demand gi se odan haiba sociological background adusu yengabadi aikoi hena marik chumna khangmang ngani kala adana pangan singda laiba anxiety asisu adugi mami tai hana iblojai maram adana pangal sing ST demand tawsegi PBO hairiba asisu masagi ethnic community mayam sigi lanpan nama मागी अखोई सिंपनरक पासिदा अखोई याहुद्रबदे अखोई मनिंग द हलोगद्रा हाइबया कीबा अदुदा हेन मरुबोइना डिमांड सिंग सिकन हिंगलकपनी हाइबसी एनरोइ मरमदुना ngasiगी मणिपुर द ओइ फिल्म्स यामना पामदबदी ओइबा दुगा रियलिटी दु ओइबा खुदमोना अचुंबा अमसु रियलिटी एज खेनै रियलिटी खुदमा अचुंबदि नते दुगो अचुंबा हाइबसिदि मो reality su loinu oidaba haitare aduna is demand talib is reality mani but you like it or not that's a different issue adu maina layadu like identity politics si masak thi ba mawam lakpa sina community sing si mai community si di tangai padana safe to hoda ba yati constitution through the high go bagi mechanism si puthokna bagi lalong sing adu yana rakpada ngasi gi wapam sing si lakpani haina rawi amso hillam sing valley gi piriba budget ki interpretation se su high ba identity politics the inot p na ba mong de semani aduga madugi inot p na ba p ba interpretation aduna ground de thoiba magi factual evidence asudadi methodology lali haibse akoi mami ui haibse aina khanjabda ipai ko singi hakatadi manipuri haibo wakhalona se yamna inclusive oina akoi homina rakpagi paring sing yam ukhi adu ngasi di identity politics ki akoi magi camp sing se singana rapasina mar borga akoi se exclusive oina rakpagi इचेल उबसे मसे कोई मणिपुरी की वखलो नसलदी याम नमांगजब ओइगद्रा हाइना आई खन जिंगजै मरमदना कोई नहासिंग डिबेटर सिंगना एकोने डिबेट तोबद ngang ko khaktanatana डिबेट सिगी रूम सिगी वांग बदसु एकोने हिंदबो पुनसिरोल सिबो फगना बहना बदा थौदांग लोखम थोई हाइबसनि सुमदि एकोने येमदा डिबेट तोबसि ड्रामा तोफमोइना अमदि सर्टिफिकेट फर्स्ट ताना बामसु मदर पीरिबा कैश वर्क दो लौना बक तौना डिबेट तोबा तारगदि खुनाय असि अदुम मनिंग हनखिगनि डिबेटर कयादि पुथोखरे दबो मणिपुरी खुनाय से कया हेनदि मांग सौसिलक्ति हाइना कीबसु फावि मांग सिब डिबेटर कुन्ना मदि वारेक तुमदि थमोइनुंग दे लोबिरो डिबेट तखतरा अचुमबगी दमते लैपटॉप बसे डिबेट सिगी रूम गी वामन चखरगदि चिन्ना दु मेन खिगद्रा हाइबि अकीबदुदा अदोमि करी पाउखुम लई हाइबदो इशान खनबिरो सिनी आइना लोइशलपदा आइखोना हाइनिंग बसे लद्दाख हाइबा बसे आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की अकीबसे क्यामु याम तमजीबगी हाइबदा लद्दाख से हंदक से यूनिटरी की ओले 97% of Ladakh's population is ST अदुदसु अमु मोय अकीबसी कोक्तबदगी मखोय सि करिनो हाइबने 6 शेड्यूल चटहलु हाइदर डिमांड तोय हाइजनिंग बदी भारत की मनुंग लेरिबा फुरुप सिंह सिगी महाके सिक्योरिटी सिंह से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फनयाम दे पीरबसु अचौबा अमसुंग मचानी की मुक्तबा अमदी मदुय खल सिंह सिगी थाजनदबा लैबासिना फुरुप सिंह अयाबदन सिसु यामना तंगदु लैतादबा हेन इनसिक्योर ऑफ हावी हाइबसिगी ममी सिताई अदुमोइनमक अयहाबे खंजबददी मणिपुर गुंबा हाना यामना नुक्सिनना चाबिनबा ngamkhebagi puari leiba ching amasung tamani ki understanding leikiba maron aigi lodedi 47 to 49 se glorious moment of Manipur's history hena koi kauzabani hariba moment to khara laithar pama tamda koi marakta thorkiba count kyo wakhalon amadi count kyo muknabasi yam kan hingalak pasi hauju siksu puri basini maramdi masigi phibam maside de koi khomang chausin basung amloi ST phanyam na phanglabasu natragana phanayam na koi package thadraglabsu akoi punsi khunai sigi manungda makoi masel sigi khallaba sebat pangamna bagi miyam gi marakta du wakhal amadi iho leitaba tarabadi phanayam na koina फजब फिजोल थोलबसु अखोगी लमदम सिगी मसक फजान पर मंगलोई हाइबसिगी वखलोन अदुनी मरमदन तिनबिरिबा महा अहल अखोई खुनिमकना मणिपुर असिद लेमिनरिबा ओवरलैपिंग सीरीज कवि आई हंदक दिल्ली दसु तांग कुनमरी ngасai बेमना पनखिबा अखोगी जस्टिस नंगा वादि वारी मखक सना तोमिना पनखिबा थौदो अदुर nga खिबदा आई सुपेनल अदु फमजै अदना महाकना मसे एसटी की मतंग मा हायोगे सना टॉपिक खक नतन अते दिलोनि एसटी की मतंग न पीवा इंटरप्रिटेशन जे लाले अदुदन हाइजौगे हाई कोर्ट न से मार्च की 2023 दा हाई कोर्ट न पीबा जजमेंट असिनेसिदा हाई किबसी 2023 दा मैटेई सिन एसटी ओइनी हाइबगी वफम असी पेटिशन मा मिनिस्ट्री थारपदे मिनिस्ट्री ना मसीगी मतंग दा मणिपुर गवर्नमेंट करी वफम लेबगे हाइबदु यंगसिलु हाइदना हारकी बची एसी
sungan hankhidabadagi 2013 gi haiba central government tharakiba peti economy circular sida Manipur ki high court na March ki 2023 da masida kari wafam lairabage masida reply ama piko haina hairakpa khaktani ST recommend to haiki basunate maite ST pu haiki basunate adubo me ahom ki thokiba rally adudi High Court of Manipur ST maite da pu haire haiduna sandoki badagi irang asi khare hena kanki bani haina logusu yaduna aina haizani budi judge mo na khoina phamba kanjada adona seasonal arguments ki ta singwa foundation si phajana nithina nainaraga haibra nadrana haidabra haibasi yengi adana ekhoi ki ngasai debater yam phajana ngang yauki adubu mahaki ngang basilishida अखोइना ग्राउंड दा अमसुंग एम्पिरिकली चुमदब याम यावदगी तंगाई पदना अखोइना मा कक्तब यादब मतंग लाइखि अदुना अदोम रिजल्ट लाउथरकोदना फजना दिंगांग खेदु वै फर्स्ट तादि हाइना खनबिरगदि अदुगुबा सोइबसिंग अदुदा मा कक्खिबनी अैगि वखलदि मणिपुर से हिंगमिनरबा ngamnabagi wakal khanminaba hena hena mathau tai amasung identity politics ya khuba miyangda ai gi wakal khunai da fiction labadi ai khoi mesen mukna banatana kari shukana ba phangloi haiba si khanjai loinana manipur haiba lamase ai khona valley hariga maitei gi 10% ne ga hai gi bam yawi adu ba wake bu simdok piu madu yam lali sai debater ma si ma phumjida tragedy page ke nupa ma cha pi jamar Haiki Maitei ki damakta Manipur ki 10% lamgha yore haina haiki ba. That is wrong because Valley is for about 60% of Manipur's people's territory, which is not only for the Meiteis but also for the Nepalese, Meitei Pangals, Mayans and whatnot. Asigumba mayamsi yamna clear oina wakal ki process da khalani aduga Meitei haraga Manipur ge chamane khanba Manipur haraga Meitei ge chamane khanba wangang sangang lai basu madisu ka semdo ani mayam punam bu thaga cheri thank you very much.